Fatalo fatu le nei po ta tau mafutanga mai se u valauria fapitoa o fe lava le te mau mai po kalambe nei po ia I lo o stanga tana valauria fapitoa a tau me tana valauria fapitoa you are a guest of honor na fe lua ile yaso I mota malawa mai se foi ngaluenga oni si fa nau ia onga e tele ilo e te o mai tono le fale alo fa tanga o le tu e te o mai te fa longolongo le upo le tua o le mota mana o ia ilo wala talata le fio mai o le li alo ta fili sau noa sa tani o langa o tupulanga talavou e o mai laso le te mata ai mata tau mafuta le leipo fa talo fa foi la tau mai mo mai lunga o penga ta failangi on leipo lo kalame le ngata o samo nei le mai moai mai se foi tono le ele nei vai telefou o nuu vai teleuta mai se foi la tau le mai mo mai le ngata o samo nei usila ma Australia ma so staff lo langi wo le tai me tau na fa longo tanga tai le upo le to wo o le tai me tau na avele wola mo Yesu me mo in la afa pele fa mal tala tu spa yo nga oi na sawe nga oi fasi fa mo ti ol mission nga ngal ki Apollo sawe nga oi fa sioki oi fa o makia oi tau no ungalo tangata ele manga ol ki Apollo ki alu lola fa va nga fa sirilea ai sa fa ka nga yo le ko ki urfale ko ngi fale ma fa tu muri ai o la fa yo tangata mai mo mai fa o nga ilola yo o lo wa kai bi amene. It is your time, your season. Wol ke mianga le ia ile tua ia te oi. Ai pupu al mele lau kalango ai, al me mongi. Lau kalango le reality o le melo se oli le kalango al kuspa ia langa le lua no fanga le fakali mai motato. Peke ikai, peke fia ai, peke le manga ai, peke manga ai. Peke le fialu ai. Ele sa me fai ai, e ke le suia. E ke le kaofia. Ai ka walo fa longo le pongi o le wesu mai o se vala auria fa pitoa. O se uso pos ko afinge. Se fa longo le me mo ile kalongo ile upo le tua no foanga le ka o seoli a fa ye mongi do le fa vau e mongi foi seoli e fa vau nga le lua no foanga le kongol kuspa ye ka keo ye pa umar so foanga ni ile ko po mala e va ingel keming el sa le oki mali u folea oki mai lea u mai folea se kulo aya oi le pe ke wa ya ruka ya e ke le bo fe ke alu ye va yo manga yo lo suma I e ke maka mai aka mai vai manga yo ai kema ai ke lo me ke alu pa yoki ai lo le ola so ngaola ola fa sa we amene ola fa ngale ola ngale la langi ai maluanga I foi ai pia I foi siva mal club x siva mal RSA ka aku I ka fa I foi yo fai me vale I foi am yo le anga I foi ai sa le vala au le akua au na ingalo ya ke ai o ki fa mole ele o komeki le langi ele o komeki le langi kanga ka uma e luanga foanga le fa kale mai ole langi e o ye tanga tawa ka penga mo le langi a fa penga ke ka mai ka fa le langi ke le ka penga ele se mela fa kanga ele ko e fa le langi po le ale loku nga ke loku ai mal ka po inga nga ke ai ku sape ke loku se ka po inga pe ke loku fo ile loku le loku ma ko mala waria e ke le sa le fa va le ngo se loku nanga lo le ngol ka po inga e lo le ngol loku a ka wa lo fa longo le fia fingi fa fe nga ru se mal ngo fo nga le se ori langa me mongi a emisia le langi ele kai a emisia se ori mongi mal fa maongi talanga heaven is real hell is real au ke le kala ngola langi langa ya lu fa kala ku spoya e ke le ku ke me kala ngo Yesu se ori nga lo la fa va e ka uma inga e makwa lo fa le ia o I lau fesa varia I malau ki e pasi malau ki le ka vale o so lungar pasi sa uralo la ku ma ki ai pan ki po avanga le vai longa kon fa pasi sos e fo pole anga fa pasi nga sos amen e fa pe nga ki ola langa sala e ki alu sa ola ngo fonga lo se uri so pola le manga yo le o tomaro sos male male fa paste fo yo nga fo yo mayonnaise manga yo la wa ke po ala ke sa ola fa va amen ala ke puala ai oi manga ya la ke puala sao ala ke puala ai le ai ave se kwa bai ai moi falo fo nel kala ku spa me ka le mo yo seori o le tastanga tama wa ofu pauli mala ia vai wa talelele ya lava ya souma o le tastanga tama tiva fo ya ngo ya la salo o upu ya le se upu ga ko upu Yesu from the mouth of the Savior himself. Ele se upo pekelu upu ku sa amal fongal faka o kolang fai li fa mai o le tastanga tambativa ingo ya la sala o tatia le fai to o lilo le papala o mana o tele ai mo I me pa u lao ai ale mau
au mai ulima e te to ina pala, o mai mo kai fau. Mo mai le se kulou. E ko pala le lilo la salo. Na fa mala kala ku spaia. O fo ina otio tangata mativa. Ona avele o yele angelu li fata o apre amo. O le fata o apre amo le akal mangui o le akal o le fa va. O ki fo le mawa, lua tangata e fe o ki fa kasia. O la langi le ke yai. Pe fa me ke milion e ke oki. Pe ke makiva e ke oki, e fe oki uma tangata. E le se tangata e fa va go e pe sa mo mal ngi fo le ai. There comes a point of time for kala yopu ele kai mir kwa o ele mafainga sopo yakwa pule no le kwa. A mira le kwa lo wala, fa mala tala just vai. Oki de magoa kangu. Oki la salo kangu. O le senga. E alu le sin manguia, e alu sin malaya. E alu le sin le fa vau, e alu se or fa mai. O oti de magoa ma ua tanu. Ua I seoli. Ha? Oki la salo fa apele amo le akol manguia. Oki de magoa alu sao I seoli. O le me pupu ngatia o le me o yer kanga kai ke le ko sa vafu. Na fa longa mai la. Pupu o le me la kalonga kwai. La kalonga le me ka o me mongi winga I seoli. Ako ve ke le fa longa stanga to kalonga I pongi foi fe au pongi so nga le kua. Ele me fainga polo kainga le mele. Ele me fainga fala fia. Ele me fainga nganga. We don't hide hell, the reality of hell. We have to preach the reality of hell. Ka o kanga kale pumongi isa. O le me mongi ke sa loko ai. Ai awa nga le langi e tanga tafanga la nga me so mali me mangaya awa ngalo ya o e lua side coin ole manguia male malaya ole fa vau mo se ori fa vau la nga lua nga aisa e ka wang sai e tsibai tanga tama lafi ke lo tero tanga tse fe ole fonga le keming e sa bavari ala wa already o se ori la ko kangunga aisa ele avea se kai me fili ai mo Yesu kalia fa mo lalo loko Male koko Yesu fa mangalo sala. Memo mo winga se oli o no fanga pupu ngatia. It's a place of torment. Nala winga ole bef. Me waru le mai oila ngaf mai o nga pupu ngatia le. Ai vala au mai. Plamo, puli mai la salo. Mas ngangalo lo le tip on me ka ole pico long ka mai limba. E me se fa susulong lo fa vola a mu vai. It's a place of torment. Fa mo le ele e malulu la ele se oli. Ele se conditional law. O nga fo nga ke o yai e pupu nga kia a e ferwa ele nga langi ke ola ile nga sala polonga ile nga sala fa wo ma ile nga sala moe ma ile nga sala nga ke fia ile nga sala la fa ka le me ase ori mo upu ka ukingo so stanga tsa ola ile nga sala ile fa pe nga fili mo Yesu ma sala mo o se ori le fa ka mai mo ana nga fo nga fa mai o yai tangata e ke lo ale o langa ke so fu ai ne a o la ku le upu la nga fo le fa masingo fa o awur kusia folo lima ma fa le olanga na te ai ma fa pe maka nga ke ola mo le kua to nga ke ola o mo longa lua on nga fo nga bebela tamal mo le nga fo nga bebela fa me la amu lona tolu fa mai le nga fo nga le fa nga sa se fa fo there is no exit o se oli nga le entrance ai kong nga le alu ai kong ele ma fa ya tanga tai kong ko mai fa me kala le ma wa pela amo kuri mai la salo ngale mase fa merkala fa ma lo le kala pelam ele ma fa ma tau ya I o nga sawa ku nga ele ma fa o ko o ngo mai ngai there is no exit once lo ke enter umba ai fa lo mai la pa wa nga yo ke mi ke fili ai e ke o kilo o kala ku spa le ngalu le e pelu iva fa polo suma fetu o to fia mo tanga ta fia ngoki e kasi ele lu ele ko ruefa kasi ya ke mi ke se fu mai ola kasi fa lo woki muli mai o le fa masino ngale tu a ela ku lai lunga le wa sa vale ku ngai fa me lo mala kala ba le tua mo fa lo ngoi le lo langi o kala ngol me lo le ku alofa na le wa enta ku ngai la wa maliu to ka yao ke wa so se ka vale se kulo ke wa so fa fo se ke lo maliu le nga kalu ngai fingo maliu tanga tele mai malosi fa fo se ia maliu fo ka me ko fa fonga kwa New Zealand ma ai uso nga oi fa nga ruengai fa fo se ele ma fo wingo le asolea they never thought about it la haru ka vale o ke ia le oki no fe ke le pule le ola nga yawe o le ola le ku e pule le ku ke mi ave esel ma nga nga ya ki oi ai ka ola le mele o lo le la wa u fa le ku e maliu lola na fa lo la ka o le reality o le me ka ko foi me le pongai ai a mi lo ola nga ngai po ka yao e la ku le lunga u fa le ku fa mala ka le tua ko fa lo le langi o le ku alofa ai sa ya o le ku alofa la ko ngi u seuri
If you're a loving God, a merciful God, why would a merciful God will send someone to hell? But on the nature of the kuelofa. Ba kung fa penga kilo le maunga istangata. O langa yelo langa. Pula tangata le fainga longa langa malonga life. O le menga isa ilonga e maliu fa ko ilo le mekiadwe le ai fa mo le mo. Ala fa mele stangata o le kuelofa na fa longa mai. E sa oe. O le kuelofa e wanga ngalo ya oe o le kuelofa ia. He is a holy God. Ele mafai le kuanga soria langa upu. A e ola ile anga sala. Fia la mio leanga, fia tuna naunga, ma so ka anga kupulanga kalavau, ma me yo lo pala yo langa tupulanga talavau. A e oki. E lo fale kua ya ke oi. A alu sao ai se oli ongole, ole kua pa ia. Longa lua, ole tua mio tonu. E tonu ana fa masinonga. A e fili mo ia, ke mo le ole fa vau. A e ke enga oia, e ke le mo le ole fa vau. Menga lenga ka ulo so ipo kalame fa penei. Va yo lenga mafuanga nga lenga nga le kua makupulanga kalavau ye i. E fale po kalame ma invite oe nga fa malu lo fale ma saungi ma ka penga nga e sau e kele loa. You never know. O le ale me la fa longo le pongi o la se upula sa penga sa ke makamaka ya kema ma fa longo le manga yo ke ma manga yo siva ka maki e fa yaku a wangalo ya ke oe o le po fia nge o le kaunga ave le wola mo Yesu amen ave spati mo ya le fia le ku mi kong e lo fa le ku ya a fa peke le fili mo ya a maliu e ke halu ai se ori e lo fa le ku ya awale se ben fa le ku man ko fer ke mi le ke olai o inga ke fili ai ele ai se fili ngai tua tu tunga mau kala ku spaia ku ku mau le vivi i tagata. In the grave there people cannot worship God. Ele fa ko ka kalo tangata mo e ke alu le fa va tal tonunga mo e fa mai ka kalo ye mo ko ila ka kalo inga ye se kai me sa ole nganga tangata ele ai e ke oki lo finalize me ale ku uma finito alu fa msinga ale ku kama kau pe nga vale ole fa va po se ole fa va ale kala fia mo el pongi a o e mau ole mangava fa longo mai a o e mau ole mangava kau sanga ngai mar kau sanga mo vai fe lolo ngai tanga walo fa mai o kanga ka koe ale pau ole mela koe ko mangava mar fa longo wale me fainga kango wale me fainga longa sembe wale ngi senses they cannot feel wale me fainga taste me ai wale me fainga songi le isu wale me fainga koe pula maka koe pau ole mela koe fa longo man ko me mulmuri ngai be sele ko mo e pa la ngai mali fa longo mai kaka umai ka ko fa le mai me mulimuli ale wale ngonga masemea le mafainga koe ai le mafainga pa istangata le mafainga songi wa pongi sale vai le mafainga koe lo mai oi koe pauanga le mele ko koe le ave sele ko o la fa longo ko kusale le ya la fa longo mal fa longo ka kale ola ke mingi ko kusale le o ngai ke le fa fenga ilo sa or kala le vai le ke mi kala ngo ko a wa ngal ka oko ai kala ngo ko pa le me ke lo le respond malingi lo maka ngale kangia pa le mafai e ka fa pe mai mingoi le kingo ke ele se kala me fai fa esa wale se mea a le fa longo pe ya lo fa longo esa ko e ku ele vangoa ngai kas e vele tanga fa penga fai e kalo e ke vai ku ko me yo lo maka kangi fa fai pe kalo mal si me ka ko ye si mai fa ke kala ko fai langa la fa lo mole o langa fa longo ke mingai ku sale mala fa longo le ke ferwa a le lo fanga le ku la mau lo last chance langal kala ku spaya ole loto e talitonu wai va e liso lai mau le chance e kali kongu wai fa ku ile li fa mau lalo yang sala mana tua le pangota sa le tuta mata ka walunga ko le upole li na fa long mana ka ukio le lua pango ka sa ya ka fo Yesu le koi kai mi le li faola kama kau bala ngavale fa mai langa vale a fa yo le alo le ku fa ola mau va ifie poko fa mau lunga a pango ka fa nga ko rua fa longo le fa le mai mo mai lungo penga tsa failang o pang ka fa nga ko rua e representing nga ka ko rua ya feola le langi ngai nga ko rua to inga tanga tsa ye feola tanga tsa fa mo lunga mara ka fa mo lalo ka ke le li mara tanga tsa manga o ile ku ka le manga o ya Yesu mara tanga tsa manga o ya Yesu ola ka nga rua le feola le fonga ile those who reject him ignore him and those who receive him and accept him as their Lord and personal Savior. O mai ona fiafi pangkanga vale pol pangkaka makau kila pangkaka makau fa melang kala e kele makau ya ua kongur ka sala fa longo maya justify ka ua we are sinners maka uia ka ua le ai mase ka me leanga na fa longo malal makau kila lo fole ku me ka wala ngo fa ko lo loku ele ko ka kala le pangkala lo loku
Banga kua ngaru lungo sa kaula e faumea amioleanga yang sala. E fai me valea. Deserve le punishment male oki. Ave lungo sa kaula ele loku le olanga nga le amioleanga. Ai sala mo lungo sa kaula ele yoki na falongo me fa ko ke ka u melo ko kaimi. Lungo sa kaula right there beside Jesus. Ai le ave sala manga vale ko mai le ie. Ai fio lo malo mana tua mai. Repent. Wa fa ko ese mo langa sa fa mai markala Yesu. Ele otayao. Ongei ngale fia ko alo manga vakaolo ma oile para kaiso le mele ngaru yai la salo be ngaru la salo fa merkala Yesu ongei tache fa atasi ma oi ile paradise fa makalo lo pongi mo ilava na fa yala usolo el proclame elo fa ya oi ya ke aufo kele ke mi ke la unga kupulang kalvo Fia you falai lo fai lumar fala malo por kalame e fai lungo penga ta fai langa mo TV e la unga le upole kua a le hatea e lo fai kalavo o le vango APIA o le vango ai maruanga ngo ko nga maruanga o le vango ai pulo iku so pensing ka vale pensing moli I was there o le fa kalapu a lo para mo lalo mori fa kalapu a le ase mo le minute mo fa ko ese mo fa mo lalo ngo fa longo ta si vai vatolu ala unga le upole tua ina vai mea fa marka fa kalainga fa ila unga le upole mai o nga polonga yang sala o nanga o ula tio tangat oile el tulanga ile taanga tupulanga talavou fia fa kalapu fia le ava malosi fola ufa saina ke lo fa longo por ponga o kongo wala sa ile upole fa mela kala o ina ka uala o langa fa ila ala kalmo o kongo wala polea sa ufa mo lalo ile limo savari lumo ko kurio kile imai tangata le tumbo le ngapo e ko kuri lumo ke manga kuole aswe mo le ili ele ke ai o kuri mamarinyo lo maka fa kule tua o haulea o ha o kongo wale wa feka la ile pole wa ke fia fiwa sawa e ke le iloa fa longo mai you never know wala fia finge ke o mai se fale fa pene akon foi sa ko tikia ele o mai Kiki a ele sau akong sa makamuli pe sima fa nga pe ke ma o ke alu me fa pe o ke le yalo me fa pe ale wa e o mai le wa kom a le wa e fa longo lo le upole tu o lo wa vango ali this is your golden opportunity mai banga ya ave Yesu fa ma bori mo fa o fele ka le sia ke alu o nga o la filinga nga at least lo wa fa Yesu filinga poto lau tisise que filifili mo ye pe filifili pa motale tuta motau pe que filifili fo le pa kali ku ngavale o menga lu que filifili po ngi pe ai que fa que fiola ave Yesu o lo kai mi ngai ave la lang ave le covid we never know pra ka ngungo ngai ba ai kilo la ke lenga langa kilo ngonga ke le fefe o tanga tele covid langa yo ma shamo but imagine pe ngo ma shamo le fear the spirit of fear la controlling la lang ya ko fefe tanga tai feo ole ko yogi si fenga lu ngoi si ole o ya onga people are afraid of death ai ha ye fiaf ma ka lo se fiaf finga ka pe ngai lo you never know ko ngangel mari mo oki ale wa ma wala va no tatu tu lai let's all stand tu lai mal file mo ni fa bala bel tanga tane utaf mo ini o fonga be na tuwa o ini o fonga ia fa maori lo lotu o le po filifilinga tela mona ina le mamalu le tu tono le fale le you can sense in the atmosphere the spirit of the living God is moving o amayo facility sao how are you fa mata e saure aminga le tua na le ave sele manava le tua toi fo yo ile tua na e saure facility are you sure e ke mauki ngoa se lau pasenge no loko e ke mawale ola e fava e o foi a ele mai mo mai lunga o penga te failangi bele le fia fa longo le mai mo ino fonga wa e manatu le pone e tusa mo le upo le atua a faina faia e le pangotala sa le tuta mata wa e fili fo le pone o lo mana onga le na e te mana e avelo wola mo Yesu wale o te faingo fia so ye te olai we are in the last days according to the Bible ale we fa longo le pone me fa pe fo lo loto tama fa fetai la van leipo to jiti o le o mai ale wo fa longo le ta o lo
Wa o le taimi wa isi le fia lo o langa ele o le lei mei au te whaia. Ele o le lei mei au te o lai. O ha ua le tangata sala. O ha ua le tala vau whaalonga tā. Ale ua whaalonga ta mau te mana o le pōnei a vea ia le fiafi o sea fiafi moa au. Ta lia ina ila u whaalatanga. Wa o fiola. I want to live for you. I want to change. I need changes. A whaialo mana onga na whaalonga mai au mo indio fonga. Wa e fili le pōnei a vele wola mo Yesu. La faitawina upa tasi lua toru si ilonga lori matamatau te tu ilalo. If that is your decision tonight, o to umelenga tau tatou tono le fale o tatou nei fafo. A fai o lau filifilinga le pōnei a vea lo Yesu i le taimi nei a o maua le avanoa whaalonga maia. As you have the chance, because tomorrow may never come. Ako ngikele uria kaya o. Yesterday was gone, but tomorrow may never come. But today is your day. O nga ngafiro kala fa so piko kaya ole melilo ke le lo a o ngei le wa fa tanga o le tua te o mai. A fai wa fili le ponge a ve Yesu fai mari mo faola. Anga fai ka winga upe kasi lo ko si ke lungo lima kama ka ko lalo. La sila mai fonga le tua. Are you ready? Tas lua tolu si lungo lima mana o le li. Tu la ave spati mo Yesu le fia. Na fa longo mai la the final touch. O ele nga si ilo lima ele ngata tono le fale o fafo. Fe lava nga si ilo lima le sila me fonga le tua. Fa mai upor peselea. O lo ia ilo wa vanoa le sa tauru. Na fa longo mai. O ele nga si ilo lima. Ama mole ka kwa ukalavou. Nga le fia move sang foia. Mfaya nga imi ngoi mai luma. Ke lor kei me ke la mai. Is a symbolic. O le winga on menga. O lo fa kua kua ma lo karikongu wa faila fifilinga le pongai. E ke le koi foies. Le ale karia Yesu. Mo i neo fonga le mena te tuai. Mai jawatu le pore to telo tata o mai fa pena talia le faula tanga. Telo foi tanga tala mai mo mai penga ta fai lange tela ngona ile mamalu o le tua. Ele ai se me siri alto na ta o le lauta loya te o le pone o tala tu spaia. Fa mai siri na ori o angelu le langi le nganga to tasia le liu matalia le faula tanga. A le pone ile to tasi. La mele to ave se pate via Yesu le fiaf. Thank you Jesus. Mo ile fonga le bena tua. Tatalo le la fai o talo le faula tanga. Awe te pole tanga tano tafa. Te loe. Na fai tur tanga tana o lan filinga. Ai ai lo le tala tu spaia. Tatou te lau tu tai to tasi luma no fo fa msino. Vai le ka ua lo ku le pongi. Le wa e ku ke fili moia. A e maliu ka yao po le lava yaso pe a fio mai fo Yesu lava yaso e avele kalesia. E ke le masalo salo. Wa mau ki ngoi le fatu tua ma le talitonu. Wa e maua le ola e fa. Va me tala tu spaia. Na o ila tau na talia o ia. E le fai mai na o ila tau na iloa. E iloa uma e Samoa. Le atua mai Yesu le mafau. Ai mana o mil talia le loto ai mai se ia ola le nganga. Me le fata tai mal talo le atu e lo loto. Uso matu fa fine le fai mai tau atu nei tatu tina ia tu le vala au. Au le atua si le fia lo loto. La le mena te polonga la fa le mamaulo olanga maleli. Mai fa fonga mai le fia fila tau tinonga i mesa uia. Le lofa na le atua le tanga sala. And he loves you too. He loves you no matter what is going on in your life, what is going around, what is happening, wherever you are, whatever you are doing, whatever you are going through, he still loves you. E lofa le tua ia te oi. Me le fata tai mal talo le tua lo to le tele. Te mana te le tele lo tau tinonga le lumo le tua. Le tua lo tamba. Wa o saule nei po. Wa e sila fia lo loto. Wa o mata. Le wa o falongo. Wa o tau tino le pole nei. O o lava o le tanga sala. Wa o langona ina la upu. Wa o langona le fa mawalalo. Wa e feta lai tu sao ia te au. O te fa iloa le pole nei. O au o le tanga sala. Wa o fa to ese. Wa o fa mawalalo. Anga sala uma na o faia. Fa mamaha u le tua. Le tanga sala. Tatala tu lo loto. A fia mai o Yesu. E a vea o e mali. Ma fa aola. I lo uolanga. Fa fetai lau fa ola tanga. Wa o talia o le pole lei. Wa o le mai tangata. Wa o tautino. O a o lo watali ma lo afine. Ia vi ia o Yesu.
vi alo suafa. Avelo se patitele vi ayo ia le fiaf. Oh, thank you, Jesus. Le atua. Fai na si lungo lima awete ma. Just lift up your hands. Te lola wa fi wa vea Yesu fai ma wari mo fala wata o le atali ma le fa fino le atua. Le atua. Wa si sila iloto utangata. Niso la toi malingi lo imata le fia fina o ete mala malama le mafuanga. Aole ale mela e polonga ma mela e faina ilo no loto. Mela e ui ilo no langa pa esi le fia le mafuanga le tu le nei po ma fa ma walalo. Ma fa to ese yati o. O lo toto e fa mangalo o wala au fa bitoa le po nei le atua. Leo pui tai la to wanga pai. O ngalu nga uma satani e fala velave o la to loto ma fa faunga. Ai vo stanga to mo se loto momo, se loto mafatia, o se loto tinga, o se loto le fa mangalo, o se loto tau masui, ile suafo Yesu te fa tonuina satani. Ele se fe au le fa na o le atua. Ave se unima, you are defeated. Wa e fa ya ina ile mana le suafo Yesu ka bisu. Fa sa loto ya ila tau. O stanga tau polonga le atua no ngalu nga satani mai so te moni mo no malo. Ile suafo Yesu te fa tonuina satani. Ave se au lima. Ave se la wa miole mai so te moni fa la velave o spirits. Ile suafo Yesu te fa le nga ina. All demonic activities in the name of Jesus I destroy and nullify in the power of the name of Jesus. Ya vi io le fia filo mata watua. Fa manuia ya to mo wasia simai. Fa manuia la to fa nga filinga na naipo. Fa manuia sunga fa fenga ya leota mai se le tua. Fa manuia fo ma ftanga la talvo sunga ya ngasio mai so leadership in le ya talvo. Fa manuia fo la talvo mai ma tua uma ma ftanga na naipo. Ya fo ile vi inga ya te olo mata watua. To avelo se pate vi ya yo ya le fia. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ya, if you allow my child to live ya. Ya, masalo pe o male fast fulu la to le o fa filinga. Fast fulu lima fulu la to fa filinga mo Yesu to avelo se pati. E vi ya Yesu de ya nga o fa la ina le ya.